接下来继续来看王少奇来讲，伊去德国所做的重造专题。德国的养老机构又多，品质又好，不过2/3的德国老人家还是会选择在绿卡养老，如果提起家个熟悉的社区，还个伊人的绿卡地位一切都模糊哦。而做到一点社会如爱减资，就去被自家政府体内，在绿卡养老的老人家是有乜嘅？自家政府人又会做到会乜嘅？德国很用嚟做嘅，带大家看下嚟柏林看下先。Ambulanter Pflegedienst, Frau Krummer am Apparat. Morgen früh um 8. Ja, okay, das passt gut. Ich komme dann vorbei zu Ihnen, ne? Dann besprechen wir alles. Ja, tschüss. 你係日間到柏林綜合嘅居家照護中心，照護人員接到人客嘅電話，驗批清出居家感染資料。拿出一條無下嘅手機，登記行倉巴喜福利包，公司準備呢5推出門嘅差額，照顧人員您能用。去到咧，你們先做好海頭，送手消毒一下。Hallo, Frau Jepsen, kommst du in, ne? 今年85歲嘅葉person行同5里片。下下都會預示出航期來停休，其中嘅來兒，一個帶到柏林離府下300公里遠，一個帶到法蘭克福，平均2週日轉來困幾100。冇府下人強下帶，按多歲嘅一person生活困起來亦相當困難。不過其實，做了細細件溫馨嘅府下度，結果了當好。Gut, 11:20。居家照顧人員當然都會來看一person詳細嘅記錄，了解佢基本嘅情況，找時間幫佢使用嘅，也會讓佢答最好。Ich bin zufrieden. Ich sage 3-mal am Tag kommen die Schwestern. Wenn ich irgendwas habe, das helfen sie mir. Diese Zahl 100 ist immer relativ groß, aber da sind eben auch Kunden bei, die nicht so oft angefahren werden. Und deswegen, das ist kein Mangel. Nein, das ist okay so. Ich sage, das schaffen wir auch alles so. Ich sage, unsere Mitarbeiter, wir versuchen das ja auch. 照顧人員冇出現細節，老人家自家帶到屋下運用一張安全，就醫師緊急求救系統。一person雖先為大人見視器，所以鉗下去，撞到屋下別個界對講機，就會有專業 MG 系統技然。Notruf, mein Name ist Linda, Frau Jepsen。居家照護中心有18個照護人員，負責了30公里之內，大約130個老人家，用門對門嘅方式親密家庭提供感染服務，要用緊急求救系統密密麻麻做到24點鐘嘅照護需求。兩次大戰都打輸嘅國家，攏裡攏來，啥動腳起起來，變做歐洲嘅經濟複雜嘛。遇到開發國嘅人口老化問題，唔係一下就有強勢嘅。20年前，考慮咧重啟照護法度兩下，經討論、經同意，建立了完善嘅福利制度。國民咪將兩腿培養咧好嘅養老觀念。對德國人來講，老人家嘅重啟照護絕對唔係單講醫學議題，還係生活品質、老人生價值嘅議題。老兩個想法，變到機構老居家照護之中，就看出來，用一講幾多個老人家都係潰瘍消滅，而家全世界都唔是經歷過嘅超級老化衰退類嘅，一個價值達得1年上到很卡多。下個新聞來關於王小琪德國報道。